yoni en weltanike ɓe en weltiki adi hannde naafi hannde fawno ka yiiɗen ɓe yeeso men ɗo hannde ko adi welti o wiyata haɓɓeela aɗa en weltanike ɓe fof tawona seeɗa en weltanike Allah en weltanike ɓe en du'anike ɓe du'a ko ɓe wonda ha gurdam maɓɓe e gurdam ɓenguru maɓɓe hino wuuri hara du'a ko du'ani ɗen ko ɓe kon hara hino jokki ɓe kamɓe yeesoɓe men seeni ɓe teddini en ɗo ɓen e kamɓe kañum madi Mariama seeni ɗon kanko e groupe makko on e fayɓe meɗen ko hikki ɗon kon fof en weltanike en du'anike ɓe hara en toriki Allah o lewru dariɗo ɗo de yo Allah waɗanin do kafaratu junubi o yaafo mawɓe meɗen ɓen e mawɓe mum ɓen o hunta haajuji meɗen e hunta haajuji julɓe Allah ɓen fof kala ka julɗo Allah aani en toriki Allah yo Allah ittuma e andine watta e nema kala julɗo wonɗo e nema Allah ɓeɗoɗamba sabanallahi Muhammadu haray ko saɗi mon ko tooli ko senani ɗon ko ngal fuutare meɗen ombi tumbi watte e sokeje mawɗon kala ko makan ɗon e wo haray en daaray ko garte en wadde tawa koko nafata en wo wonen e ɗum wassalam aray sukaɓe kañum e sonnaɓe ɓe e famawano e hono yantelan fi ko mairie e hino ko adisiyen mairie on ni Sidi Diallo kamɓe ni e kamɓe e jaggo maɓɓe ɓen hinoɓe ko yiɗɓe men kay noon ko yiɗɓe meɗen yalla ɓewdi hijabu e maɓɓe joni haray sukaɓe ɓen ɓe sanni mairie kañum e hajja Mariama Touré e chef quartier e jaggo e maɓɓe ɓe fou sukaɓe sanni on sonnaɓe sanni on mawɓe sanni on yeesoɓe ko hedditi ga diina e dawla sanni on haray ko sago moɗo ɓe siɗɗe men ko ɓuri kon ɗo ɗe ko ɓe kukkura ɓe ko addirto ko e meɗen wannene goto yaagal imamuɓe kukkura ɓen no ɗo biro quartier maɓɓe on no ɗo salliɓe maɓɓe no ɗo mawɓe gorol ɓen no ɗo sukaɓe maɓɓen ɗo sonnaɓe maɓɓe no ɗo meɗen haldi fotti komin jungo woto min sanni on min weltaniki Allah yalla ɓewdi hijabu haray ko saɗi mon ko tooli ko ɗum sukaɓe e sonnaɓen e yeesoɓe maɗɗino lammin kadi allahma salli ala salimata salli kono woniri min déjà ko fof no andi ko Mariam Touré min nete ɗum journaliste ɓe on ɗo mamu en même temps présidente moƴo bere wiyetende assistance humanitaire d'urgence ko minen waɗi to chef de quartier on hanki inni wondema miɗen faala hande diddugol kañum jaami meɗen on dama haray noon ko andintingol kadi julɓe Allah wonɓe ɓen siwde few mi faala jonnugol détail ji seeɗa yana ɗin détail ji ko honɗi ko fi mawɓe nga e fi yimɓe wonɓe ɓen tambitani ɓen eɓe fi julɓe Allah ɓen fof e ko adi kon taw ko fi Allah woti annabijo addiri men dama min ari dali daman ɗo fi goɗɗo no yoɓi men fi meɗen jonna mbuuɗi ma fi meɗen jonna jawle il faut que le précise au fait parce que ɗon andi si min yiwri ka min fi Allah ɓen ardi ka moɗon gollugol fi Allah woɓɓe si golle to noni wadde kon ɓenna a taw si ɓeyna mbuuɗi ɓe hendi ka flasoji ko ɗum waɗi si tawi woni on fandike men hayso ko maaro men keɓatama ko fandi ɗon men fi wata wono hiɗon jonni men haron hollay men golle ko min watta ko menen hollata on golle ko ɓen addi kon kam moɗo ɗum c'est la première des choses non min ari dama min anda ko to daman ko to anda men dama ko musidɓe meɗe min ari tambitagol donc hangila min adi e hande min hendaki hunde ko tawata vraiment on inni ko ɗum ɗo tambitoɗo ɗo min fi jami o donc j'aime bien le préciser c'est très important deuxièmement kadi andintingol hoɗo meɗen gon daman ɗo min jonnaka mbuuɗi fi daman il faut que le précise aussi kala ko min addani on daman ko mojobere amen nden anni addugol ka moɗon daman par ce que partenaire ɓe hay kamɓe ɓe anda konto daman yikkori ɗum kadi ko précise gol watta e mono fiyon wawu accude min huwa golle beruko ɓen anniyi kon min huwira dow e hoore hara kadi ko beruko ɓen wawata ko naɓude har koye hoore tedduɗal min gasma faltade si Allah moyi min darni julde nden daman haray min heeɓi jaamije jeɗɗi darnade gila min sinki moƴƴo berede ɗum tiɓɓi hande duuɓi haray ko fi Allah woti annabijo wona laamu joni min mbuuɗi ko julɓe Allah partenaire ɓe amen ɓen ko wowi noon somi yeka ko ɗooli no woodi partenaire ɓe amen okkaɓe men kamɓe tun jaamijoɗe mais par contre daman ɗo tel n'est pas le cas daman ɗo wona adaño goto okki fi mbuuɗi julirde nde hay ɗo ni ko beru ko ari kon ko beru ɗum ɗo woni komin hendi mo be adda seeɗa hammen darna jaamijo ko ɗum min ɓiɓɓi ka moɗon daman
il faut préciser que haray lamugo no takwamen ça me fait vraiment plaisir yo andi golbe que déjà hay me fuɗɗaki golle ɗen mi futti sattiniji moƴƴano donc andi dama mi woɗɗi lawol ngol moƴƴa donc en quelque sorte min heɓali taw min watta en contact direct ka hoɗo ga tawata ɓe waltoto men no golle ɗe yaha yeeso par ce que mbiɗa wawi joni eɓɓugol waɗugol hunde ara hanka tummo min accita ko waɗi ɗum si tawi woni min heɓali ka hoɗo ga ko wallito men mi wata minen to wadde golle ɗe min yinnayon ƴettu mbuɗi jonnon men kono ɗum immoto waltoro ɗon men doole mon ɗen se ndaari ɗo joni birkije ɗe gila ɓen ari ɗo min heɓali fere no birkije ɗe garda ino diga mi hollimini mbeɗen mari coggu birkije ɗe partenaire ɓe ɓen addi coggu birkije ɗe kono min heɓali oto ko adda innaro no arwoɓe na lawol ngol no boni lawol ngol moƴƴa ɗum ɗon woni satte ndeyi min noddi min ni wallite men onon ka hoɗo ɗaɓɓanon men oto ma onon tigui ɗaɓɓon birki ga min aray min yoɓa min gadda birki ɗum waɗi si ha joni hara min fanno innugol ñande 50 sumayo ngo moy ma hara min woɗɗini julde nde min joni taw jami kono ko ɗum waɗi tarde golle ɗen par ce que goto mabɓe impliquaki il a fallu que min pet e ONG men on mi yimmomi yamin ɗaɓɓa ɗum ɗum fof ko hanki ɓe wawi addande men birkije ɗe ɗum kadi ɓe lannali ay deuxiéme tour on birkije ɗe nderani donc min fuɗɗino suudu ñande goore bagnaga mi yeeyi min naɓi simanji ɗin simanji ko to yoori par ce que tawi ko fello waɗi na oto wo yataka maɓɓe to naɓugol min heɓali ko naɓa birkije no ka hoɗo maɓɓe toon ɓe jaɓali sagataɓe min yinni min yoɓaɓe ɓe addana men ɓe impliquaki finalement min gacci men darnali suudu donc meɗen daman ɗo kasi tawi woni ɗon faala min naɓir golle ɗen yeeso koma immo ɗon implique ɗo walta ɗon men golle ɗe min nayon joni men mbuuɗi hayso tawi komin yoɓɓu sagataɓen mais ko maɓe immoɓe wallito men pour nous assister pour que les choses aillent de l'avant ta ɗum haray wata wonde kasi monsieur Sidi haray ko banggue ɗum ɗon par rapport haray e jolude nen ko ɗum ɗon marno komi yolla ɓe sukaɓe fof nani ɗum ɗo e sonnaɓe fof non ko minen sukaɓe daroto سهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون الكرام والمستمعات أيها السائمون أيها السائمات أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البلد المبارك في هنا كولل أيها الكريم اليوم من يوم الثلاثاء كنا في هذا البلد المبارك أهلا وسهلا ومرحبا بكم haray en weltanike jama on en weltanike délégation seni ɓen en weltanike julɓe Allah ɓen fof kala kaɓe ɓaŋori goto ardaɗo fi nafagol na fi yarugol na hay fi hay e hunde en ardiɗo fi sabilillahi en weltanike Hajja Mariama Touré en weltanike délégation on ka commune de tawde ɓe acciti golleji maɓɓe ɗin fof ɓe senike wallitagol en fino juulirde men nden laatora e jaam moƴƴere haray ko Allah tun wawata yoɓude ɓe en weltanike ɓe tigi tigi ko hatta y a un proverbe anglais qui dit if you help a cause of Allah, Allah will help you. Si a waɗiri piiji ɗin fi Allah, Allah darantoma an kadi. Hajja en ɗo hande naafi no ɓe makiri no naafi yoɓede goto jonnaɓe 1 franc ɓe waɗiri ɗum ɗo fi Allah en torike Jalla wa ala yo jonnitiroɓe ɗum ɗo kam mandaki maɓɓe yawmal qiyamati yo Allah naado en fof ñande dargal jannatum firdawsil ala Allah yen tumbodiroy ni ñande dargal piiji ɗin haray en weltanike ɓe tigi tigi ko hatta wono ɓe délégation seniɓe ɗo wallahi ko musidɓe men julɓe tawata vraiment ɓe wakkilani leydi ndi ɓe wakkilani commune urbaine Mamou on wano Hajja en ɗo ni min ko ñande mi ɓurtiɓe andude ɓe sifani men ñanden ko min yahi e talata yontere ka feƴƴude ɗo ka maison ɓe sifani men ɗon piiji tawata vraiment ko ɓe woni kon wadde fof naafi innugol no yo goɗɗo mantuɓe maafi yo goɗɗo ko mantuɓe maafi yo goɗɗo okkorɓe goɗɗo wallahi tawi ko fi Allah ɓe woni waɗirde kala ko waɗirale fi Allah wallahi on ti ndinsata hette wa man yatawakkal ala llahi fa huwa hasbuhu hara ɓeɗo fof ko ɓe woni waɗirde ko fi Allah Allah lo yonay ɓe inchallah mo Allah walli no ɓuuri mo goɗɗo walli amalenke je pense on dit ala kamimade me wo kaf sammo kamimade me wo mo Allah walli no ɓuuri mo goɗɗo walli hara en torike rabbu samawati on yo ɓeydu assistance humanitaire d'urgence no ɓe yaara yeeso en torike Allah subhanahu wa ta'ala on yo ɓeydan
dardia e yimɓe ɓen ka commune président délégation spécial on ɓe senaki kono hino ɓe ɗo kadi hino représentant de maɓɓe on ɗo haray en torike ɓe senike ɗo e jaam moƴƴere Allah yoɓe sento e jaam moƴƴere e haray wonaka ɗuɗɗingol vraiment en weltike ko hatta e en weltike tigi tigi ko waɗɗo hatta inna haɓɓelan o ko ɓayi hara woni piiji no ɗuman ɗum metti fi seeɗa sina ɗum wallahi hande ɗen welti tigi tigi ko hatta en weltanike Mariama Touré en weltanike délégation on ka commune vraiment nous sommes très ravis de vous et nous sommes ensemble et que le Tout-Puissant Allah vous accorde dans son paradis Firdausil A'la. Nous remercions tous ceux qui est près ou de loin qui ont laissé toutes ces activités et venus assister à cette journée mondiale, cette